Сегодня мы находимся на ипподроме села Тереклимектеп. Вот, планируется провести скачки. Вот, скачки приурочиваются к свадебному торжеству нашего дорогого брата Махди, вот, дочери Карине. Мы хотели продолжить старую добрую нашу нагайскую традицию. Вот. Каждый, кто играл свадьбу, раньше были игры на лошадях, скачки были. Вот это то же самое мы сейчас хотим популяризировать. Ассаламу алейкум, ямағат, бағалы ноғайларым. Иншаллах келдік. Мағдидің игілігіне, қайырлы игілік болсын, артыз білмесін, балалардың игілігін өрген Аллах берсін. Соға себеп скачка етеді. Иншаллах бұл скачкады көріп, артыларды да көріп, игі скачкады де Аллах берсін. Мындан аңақада шоп атлары көтеріліп, бір-бірімізге міндеп қатынап, бір-бірімізге ат шабышлар етіп тұрғандай Аллах етсін, Аллах. Енді иншалла солай жиналып тұрайық. Бір тек бүгін туып, бәріңізді де жараймыз, келіңіз, юқ болыңыз.